nkogu sonsa empacho ensiki akonya se omo beye saade na ansa na omo aye me na me ka kire ho me na me asema make ebi mo be fa ne say yi ba asema make no kore ma me akosia se wanka ho na mu mebusua no na meka me nkura adwene na me de ma ba de make nyina so me na me ka kire mo na be biesie no so be de na busua na hu no eno na busua pa ni nkira wo so nkire no abede na busua na hu no eno na busua pa ni nkira be biesie no so nkire na wonu kra bode se monyam hye no mo be sa ade aye da lumba no wo se tiam o men monyam hye ne maso o say celebration of life minim pa anu mami akosia se wan sanim se celebration of life mami akosia se wan sanim okrani nya yie mami na de hia ne se wonu abefane se ne bre eso aba e na ope wonu aye no se da nya interesting o me catch some net nigga wife for mami akosia se wa ye no won se da nya interesting me catch some net aye na ye be ye ne kwa wa celebration of life no mami akosia se wa nya interesting wa ye no ho when you interesting wonu ne de ne se ne sweat e na wo pe because da lumba klati ase no me busamo wode mami akosia se wa ye toilet no de prepare to wade ne ye ne toilet trompo e na mami akosia se wode prepare ne to ade no de mami ne fa mu awonu na be ji obi ayiaye wonu de na da lumba ye no e de ade na da lumba de ye no da lumba de no de ye mami akosia ne wonti e ne ete wonu ma ye di assembly ewiema tumfo nyina sole wa assembly wonti da lumba ntira eti so bi aye ne de sie ye echi basa mami akosia se we na be ofri na busuam o wanya busuani wanya moja wobeso kwa obeso ayeja wa mehwenkwa mu meka sem ne mami akosia se wobeso ja wa mehwenkwa mu aye no mo be ye no mami ni nim ho hwe won fa ye ni so ho won fa ye ni ho omopa wo nya ye no wo mopa mo nya mami akosia se wa Germany kan ne sai se ga ayam komotsa e de mano ayebe na omo so omo be ye no ayam komotsa se mami akosia wo ho ana abusuapan ni wo peso se mami ne be krante e wasidi a me kan se wo ne asa ka te wetina aye no mami akosia se wa ayam komotsa e de mano wa ye na mo be ye no ayam komohunu onka so be ye yie achopa na mo de kwese mami no. Now, could you believe, sir? I'm sure penny allegedly, and American allegedly 99.999 ya stamp sisua. Me pa to mo fancha me. I know you're from Mema Sante Queen America. Eta me use allegedly. Me na make at them. When them say we should penny. I was for when them say we should penny. A year na one more be no. Allegedly. What you bribe? Allegedly. I stand to be corrected, but the American stamp so. I stand to be corrected. Stamp so. Except with your penny could you bribe. Why ye na ye be no? Se ma me brem pa mama so dia ye no me catch them ne asa catch them ye na maso. Me catch them ne. I stand to be corrected, but the American when you mean a ye na maso. So man from na sim from a ye na maso china. Me catch them all. One more oprega, a fear koto, a fear swa. Obi kan ho. One more kohun. I am for Fobi, and I know crime. Bebo obi di amwa tiniga wife for. Eso mi mo twemo. Why mumu bia jimi dodo. Collins, mumu bia bebo obi di. E ma mo twema abasane sre. Asma me kan mo beka bia asante boa. Ebenezer, one more kosia. Jade na wo be di asem. I stand to be corrected. One more kotia wie. Aye bibia wie. Aye no. Se ma me brempa man fa ne nansi so me se mo se aye bia ni ho. Me catch them all. Me catch match them all. Bo be ka bia me boa. Wo ma ye bibia wie. Aye no ma ye bibia wie. Enti de mo yin wo mo di asem akokọ to mo awie asem no kan wo.
ye wi asem ne ka me ka kyem ne asem ye wi ka ti mo amani abra ya na ya da se ni se no ha me se wo ma nsore na ma brempoma e fa no anase ofa ya pokumo ani abusua ne fa ne se eye normal de no mo be ya wo ma solve asem no wo issue e wo ho no ma wie wo ma di asem ne dado ye di asem ne dada ye di dada mo ye no ya biti e be ye no ye di awie dada wo ma kotua ho bribe wo ma kotua ewradinya me say aye no mo be ye no wo ma wie aye no sasema me kan so mo anfo mo na nsisu a me say aye bie ni ho munyimi ni tanka ye na ba me so nka me pe but me kan se ma sa ka tem biem se ma brempama mo ye ni say ya ana so me ye se ana nyame be ye ana de bibia wo ma kotua bribe aye bie ni ho aye bie ni ho se petition ana o mo de be kwa come government na ma brempoma be ko baba Ghana aye sa ade no eno papa si wontimi nya sa ade no ebe ye aye papa si yi wo ho fi wo mo ayi anim ebe ye yi wo ho afi wo mo ayi no eno kwa ma atamfo no krampo no ani age se papa si e be chew ana papa si eno wontimi nya yi ho film na abusua ni deal with wo mo ayi abusua ni deal with wo mo ayi celebration of life ma mo so wo mo be ye no because almost ovu bibia wie omokotua bribe injunction ne de me se mo say injunction se na ya manso de injunction beba so mo ye mu nyanye injunction no wo mokotua bribe injunction ne beba so eye mu nyanye ma brempoma bebia wo bia so wa brochi ha me say petition am de kwa akoma government chief justice ni say ya e dia fine but wo mo solve issue bia wie eno ho premise ena mu hu ni se ene ya de mokọ court ne de mokọ bo mokotua bibia wie wo mo wie bibia aka o mo ye bibia wie adwa check WhatsApp why ntimi nkan we nyina we do so dodo ntimi nkan also Ghana me hu de opese me osi based on Ghana hwan there's hwan bibi me hu no but the American say Ghana wana yete no wo mo famila anya hwe o na komo dem na ya hwanke di asem ye sa afra asem no da ni asem no aga se me hwan what be da wo mo famila anya hwe o me say ata me say rade me say jimidi ko sa me menya ene ne ma bi ayaye no se wo mo ansore anfra broche se ma brempoma brempoma ma ansore anko Ghana anko solve issue anko president wa eye ne de wo mo wie ne ka wo de bi mo pa wo mo de pem se wo mo ya busuani celebration of life wo mo be ya madadrumba wo mo so mo mpene wo mo so mo mpene Ghana ne yete no ko Ghana mu ne yete no wo de mo mi ehwa kwapem wo mo injunction na wo mo se wo mo de betu firi no so ne ehwe se asante kwasema make me boa ne ehwe mo de mo mi ehwe ti wa ma brempoma ma nani anya den ofa ya poku so de so wa wenim nani emere minim so mo am so de am pempenifo bi nan anso a wo mo am fam penifo nan anso a no mo ankwanko hu penifo bi a sei ene beba wo mo wie ka ya wie ni asem ne ka na kaso wo judge na date ni be so no this time position that's all piao ena asamba ko ehia me ma akosia se wa wonya ye kunani nya ye ma me akosia se wa is not part of omo ye we say eye omo be ya chopa no de koma ma me akosia se wa se won fa nanum nyam emetena ye ni mu ma me no eye bi omo be ye no woni interest bia wo ma ye ma akosia se wa ye ya wo be ye no abrochire se ma me akosia se wa ye ya wo be ye no abrochire enye Ghana ho no wo be ye se ma me akosia se wa ye ya eya abrochire ha eno beto ne nsafa brochefo nyina se won be so ni mu na won be di ni kuna embedi ni hima enye Ghana ho eno be di hima be yukuna se ma ne akosia se wa peso ye yi a me say ni kuna na watimu no abrochefo ta na tipa US 40 ne pa Ghana 40 no ba bia wo bibia wo no Germany fo hifafo abrochefo to pe ye ya eye aha eno be celebrate that lumba abeye ni kuna eno wa ha enye mo Ghana ho enti mo ye na mo ye no maame no
Hey, what the yet to the true epipanato. Mopa munyai, and in a gianet. Me sa kati mu bio. Mamia kosia se wa be na ye wo Germany. Anya mo ye na mo se mo ye no Ghana no. Me catch them mo. Na ye ni ye Germany. Anya abusuapan ni mamia kosia se wa so be ye wo ha. Aya no afa fight. Eja be chroma say so ba be simu. Me say se mamia kosia se wa be ye wo ha no. Aya no afa flight. Every Ghana ho aba be tie mo ha. Say the Ghana. Mo ye no. Say the Ghana mo ye no na. Mo say a celebration of life no mo ba be ye no. What tie mo no. And I said, Makotia will be bina yatiano, a yanama saswa beano, but what be celebration of life of Crampona, and no be shady Kunen Munyama, a yabucha, hanot here, a 140 years, 50 years for her. Germany ha, and what 50 years, 60 years for her, what be ye cronga, and Yamogana ho. And Yamogana ho. Timopa my yen monye, Mopa mamonye. Mopa monfa njansin toto mofa mamia kosia se wa wanya yie ayabusuafo no e na omo so mbe celebration of life e dia ma wo munua wo mo de nyina eti mo ne abusua ne nkoka na abusuafo ne nsode waka na wo obi wi ahwede e de bu wo no ankasa na fuo mu obi wi ahwede abusuapan ni mo asode etuatia ne ma wo prega ma abusuapan ni tension asa won fan jansin mu hu ya nyo ayo abusuapan ni no ayo pregamo Collins afiaswa Collins afiaswa abusuapan ni Ebenezer emo na asode ye akoye bibia wie ti so mo asode ne ansole na ebe too late aye na masoso so mo ansole na ye twen nyame beye bibia nso nyame ya so mo ansode ya wo mo aye bibi ye beye ye wo abrute ha Ghana ye ne de se ma me brempama mo sode ne nyina afu aso because one ye abusuani so for pokumo sode ne nyina from legal wife for na dofo nyina afu aso ba asat na one de abusuani ne wo se push forward na ye de ata wo mo ati ti de wo hono no pia wo pacho binkasa legal wife we move ata sama make ka bia no kwan ka me frɛ wo ata unim de me pesa mekani ya akwa yese Ghana utimi 40 wa oro kawa fo abeti ta kro na ete so no ya akwa yese Ghana no ye mpanifo no anhwe ya ebe kakra obi ba edemla ba be hye ne nsem aye bibia me yaka se Ghana na ya be yese wo ho me de me gie di se empenifo tie wadwan se na no cry panyi bi fra wo ka kire wo se empenifo tie wo nti ya hwe wo kasa yi no mo ka mesre me de sa akonya we ebesre yewra ye president papa a wo ba ya wo sesa ne emem mesre wo papa for when you shade because what penso e wono mo na yetimi bu asem wie na nipa ne kofi awie ni afre ne se bra na betwe to 20 billion ni asada ne asem no papa minim say corruption no say dampe corruption this is the time you have to prove to us send yema we nyina wahu mesre yewra otekoko so dudu bibie nana mebo mu ase kasa mesre this is the time wa onko a onfra onana no mu ehia wo say asem bi o ka say bibia to asantemu amu a pin kura to a wani twia this is the time onana no mu bi yakoma ebubu onana no mu bi yehu ne se wiase akona wieye mesre papa fa wonasi fom ekoso wo my Ghana mu no emane nkoye se eyekodwofo su abusua pe emane nkoye se omabusua mpe na asem ato wo mu mesre ne ekoso no emu oya ne bi muso aye mesa aka asem we meka asem we ye papa omanpanyi John Mahama ye vice president oye oba ne me ekoso ma Ghana emunyo ye maame Lodina Mahama ne ekoso no ye ma sa number yewie emma yo ne mesi o my Ghana emma side check emenya tumi efa me di o my Ghana so
because ya akwa say aware kra fa so ni subiem na emu so ba wo ware ya na wo twempna wuta na obi kunu wo sika na nakwa wo pepe na wo wi a what it team ne say gu na beti na wo wi a de abusuafo ani ma yenkoa adwami ni hwe camera ho because it's the second time I say baba happy be na je say ye kwa ye nye bibi ni nkunim da ni eni nkunim da na ya akwa say abusuafo no ye bubu o mo sinyina gu o mo ye whom you know connections you know adwama men kan sem we ewi ase de wo se nipa biara hu ne say ni ewudua no no na wutwa na akwa ye ma me bempoma ne na busua wan hwe ye na ofi se wo de akwaji sika bi until you do your best to make this lady succeed no say eda wani mu twen wo me ma ti me ho ase within some period bi ehun say wi ase na me ne ma prempe kan asem bi me se ma say wo kan wanu tumu din na nyame ye ne nema ma ti ne ma bi ase and e wo se nipa bia wo suro nipa se bi onkasa na wo join nsem nyina ma nyame say awrade me de me nsem nyina ma wo adwa suro se nipa ne chen nipa bia because moment on nyame be fa ne bo na adwa obeto na be kwa tititititiri enti be nua no mama kwaji sika mo ye everything possible efia koto unye nyankopon na me tie sofu bi one day perfia koto ohu mi betimi asizi na wo bewu afei na wo be kaka boni a wo de adi obi efia Schwarzenegger wa ye bi atwa so wate ukura de wo ma entafo mu mpefin niema na wo ye me I always see you as a selfish person. It's why mama ka say me so me patrol na mo destroy we na wa ba mu bi misro efia koto de be na efia koto efia Schwarzenegger wo ma o ma no listen to me pesa me kan samo kire wo ade na wo ye na da wani mu twen wo na sometimes I see you as a selfish person. You know the reason why? Because onwene wo mane ho odwene wo mane ho a kaniema bi wo ho anka wo betwitwa so Priscilla she ye de wiase japade nyina ma America se ne wo mpene hwe na busuafo nyina aka se omo nya yi omapo bibia de amawa ma me ni pedi ano kura betimi akum me patrol di ma me fanfa be mpesa me defa wa me patrol me be kasa wa ha ebi wo ho a munya me mesre mu aya na me nim munya na me kama ase mesre mu me pamacho mesre I'm not advising anybody the all ma dum na me ko bia woni nyansa wona adu mesre wo me pamacho pa munya dia moye na maye bi atwa so ye nkasa maye bi amonto aso it's too much maya ama na bro so ye ntia ena busua panyini kan se ye siefu ni wi a won de wawie munya na busua panyini kan sa busua panyini afede de be na wo hwe wo so bia be na ye kura wo mfa wo afede wo momu ko hye jaji bi achi onyame wo ho no onyame be kasa o onyame wo ho wo hwe ye nyina na me de ntia this time se menye kikikiki na me ni di o matam biem ne se wo be di o matam akoye de kura de o be ya no mbe ye enti me kanyansa samate o mo nipa no oda ho no ma no wahu sese nyansa ne de kasa because dia boy oprega mo na push abusua panyi se wonye sei na wo push na adwo wonye panyi woni mu nyansa adwo enti wonye panyi won chen no wo mu push wa wo tibi fa wo na ensi form se ma medi boni na die afede ma bele this time me ka abo ne kwase o because anko fo we mu e wo se ye ka no me nsam di gu o ma bla boso because nyame e wo shira obi timi an se ogwodre TV so ata wo ka se to mo be ye yi a wo mo nya no me ba obi a wonim ne nkomodie mu no wo se o ka sa wade no ba wamfa enkrata bia anhya ase enti afa no ma government no e de nkrata ahya ase no nti no mo adwa enti na me ka se this is the time eni kwase ye jaja busu apanyi we mane sai Ghana ni kwase ye jaja busu apanyi we mane sai Asanteman. This is the time ye penny phone they need to wake up. I was so sorry na sai busu apanyi we ye boni go away because wa be say o my Ghana wa ba be say Asante sem wa ma Asante amanfo de animu ye form. This is the time e was say ye hu say ye wo wura na sai busu apanyi kan we no ye twini si baabi ada won kwa wo ye hwan ya wonkwa wo ya wan ya me pese me busa busa panyi ma question enti mo papa no mo ntimi nchine ense cage mu en kan chane self so aye bi e chacha so why ya kwasie papa yi me he ma men ka se me nchire mo asantefo me ya asantini me ka me say me ntumi moja antwene me ya asantini asantefo na himfofo no
bebre na ta abusua panyin ati tie de meka no asantefo panimfo no wo nyina bebre na ebia ba kunyenu ba de akanyina eta abusua panyin ati adwo ni na me kire se adwo ti afo aso omo nyina ata na chi ye wo wura ana go me be ka bi kire mo adwo ye wura kasa one plug ye wura kasa ohiri bi ani ho this is the time ye be ya me ye wura ate ne omo ye no because eya akwa ese nimguasie no eya adoso de nimguasie eya adoso ena no obi kan asemi na me rehuye wo se me kroma kasa de wensi ye wura de nim se o ma ne nsa so a o tia obi a obia be de be kana no atum forget about ainfufu obi ba ye wura ye be srew o te kokko so papa bi ye nana mabomi mu ase de o te grawe so ye nana o kasa prekope ye nana asumdue wura ona na mesre wate eme maso wo na mu ya ma asantefo ye ni bukura ye agu ase wo baabi dadi number ye we nti dadi number abusua mu nsensem nti putu omu to order na wo na asantema nyina ye wo dia wo na asantema nyina wo ye wura John Mahama mesre wa pensu o niema omo ye di omo didi gu account mu wa pensu omo ye niema ditiawo mesre ye wura minim sa wo die o kasa sebi o mpesa niema no enti mesre wo se minim sa wate Lodina Mahama mesre wo so wate bi dem ma me vice president o ye oba ni bi mesre ni e koso is too much oprega hwe bibi yo hwe bibi ye na wiase we na wokwa wo ne wo ye na ye wo yojo ye pusi wo no kai se wo ma na wo kra de wo ma ye nsia wo busa wo ma da achen maame wo busa wo ma da achen misuro ma wo da achen wate misuro ma wo nchirima na misuro ma wo ma da achen na wan hwe ye se ye kasa sister anu na ekuta obia anu ni anu no enye easy o maame you very careful adwami ni hweka me de me raho na emom si trawo e masade be ye mpremie no dia ene na Ghana no mi se me fa me ho adwene e wo man Ghana mu me da so woni e me kwaso mi am da so wate radin share mata na ebusua pani no omu ntimi ntunu agro wonim se ebusua pani ma me yan kansam wa ha ko me kan wo ta ya na ye tu enye ma me ade ya wo ketu anwa wonim se yes e ba so se ye be ye ana ebimo mo tim legal wife for ni sankrofo ni abusua na mu no bebre na asane ma wi achi o abusua problem se abusua pe na nke ko ma me kasa wakoye ye no nkadana na wosenka omutu no me nwanwa se sa abusua ya ye di omochi aye kuma omo so aye honhon ase bibia na omakoma no ato wosenka omo so ye bibi wo omufie ho because abusua pani no waye ba ibo nsam no odu omani ena omo no te wonom ne ye nya akomayare because asemo ya ye di akire ne ye de ya dwene ne yesusu emotion di akire pa enye se bia ye ne hwe ye oni abetena ha sei ubekọ adwuma beba wabre ohu tutu na me dia me nimre sanka abusua pani nke kotu no na me nim dia si ye ntia wasa di wo mo anim kan ade me kadi junction asa mo sare beto me nim ade kura asie aye me nwanwa ama mo kotu atua wei ama mo bebedu wo mo anim kan no mo ye na mo di kam ebetu no mo dia ye no na me nim abusua pani we dia babia ha ebusua pani no dwuma wodidi no ase wodidi nyina enye wo mo no wodidi wo mo kwana force whatever they call themselves minim di wo mo susu ti wa wo mo ye ana anu a ifosina fosu ebe iwu ya o di nanim hyehyehye na nso obekosi ase a wo mo nchi achia ne na ese na nka hono mo no na nka wosan ko mutu no yes but there's this secret I mean I don't want to disclose the assembly etino say efri na akotum ba bia junction no mo de bekọ no say no mo de betimi na busua panyin kwa wo pana
Woman come for ne peno, no so munyano. What you got to Asande nyano no, woman nyano, no more to Nadia so. What I say? Wadoji woman. What for her? No, what for her? Woman nyano. Oh, woman will be on Benyano. Woman high private investigator. Private investigator. What was I someone and the cockroom, someone to a dear swap. What and the cockroom? Nessa, Wadoji woman, I sent someone to a. I was and I wouldn't penny, sir. Are they baby some? Papa baby some. And now, never Bentina. And daddy, where daddy? Yeah, daddy, away. Jimmy saw one about who to and a daddy named Mammy for see a back in India and Naganasa. Baby, some of your penny baby, so I want to she said, was some Jim. Yama have I a so bear papa, what the honor, who tell shame Papa for Papa time. One I some for as a kind of literature quatiano. Jimmy for Papa Jimmy for Papa Bonsam. Are they? And I know a queen me by inbox, I may by WhatsApp catcher say. I was said, my friend was a catcher, and can't do so, and Castle Wink a sweat chat. Say, mamma. Ayade ankomo beye kwansa na ye ni date pio. Ayade ankomo beye na ye ni date pio ni se wodoje. By asante me ba. Baby aya camera kusi no etiefo say na ade na tie. We stand to be corrected anyway. They say the say no ne dey say dey eka asem no. We started this morning, right? Yakọ back and forth no kasa meka de wo mo fa na esi ha omo de fa ha chese ade na yese dodging to dodging and then ya asem ketwa and then ya bre yi me ama menya code kura me yare wa asem we see ho na ye back sempany for asem na kosa no enya ma me se wanko na wo mu. We have so many married people who are getting involved in these issues. Ebimu and some na esino ebimu so fie sa na eko enti we are using ma me say what said the modi be shape economy no ama warefo enho atowo yen asem na anie na enti mo ya dodge na we di afa ha na we di asia na we di akan ba sa na etiefo is like ye bo mfutro gu omani so ade no so nya sa mo so na mo ta kire na mo nim dia mo ye mo na mo hwa ma hwe ye betumi agange cruise aba mo so nya agro de ni mo di o ade na mo ye na ye mo jahye eye mo jahye na mo ni ye no opriga na sia pro we oba fun tantan we say ma nya abotre nya maka wo ase project nya abotre and the way am ndi afa ha no say according to no do mo peso mo kire ne say ye ma me no ye ma me say wa me ne nkwaso ma me no wono akra no mama na ye confuse o say ma me na akra no wonim so okoso obawo. Oh, asa I don't know say ye touch mama. No say ye na anyo na be ye na wa kasa ya you are confused because ye no mo be ye no atopa no mo de ba ne na so. Ese wo mo me kuna. I don't know onye ye abusua ne na ye no mo de atopa ba musicafo na be pa na church so be celebration of life. Amada lumba ntu on fa na mo nya meta wo mo. Okay, asante me ba o say ma ye ma me no. Say de akoye no. O ye bi set yefo enna na me bisa ye no onko ana amane nko very simple ye wo se to so aba onko because say ye ne so kran so obeko onko ye omo sa do omo sa to ye ne so there is no food me say me ka wo be ye wo Ghana no ma je tie ano peme no ka say tie eye no mo be ye wo Ghana no ma me kosia se wan enye ne interested o. No, sweat and also and one way you know more beggar. One pa woman, and What now, a celebration of life, no, so I'm clear. See, I didn't money about 2 jars. Money the winner, but today, money the winner, but trans. I was evident to my back. I won't be uncle Tom to I don't know. I was a penny the calculator, not on my dear, that we never today.
Many Germany for German for near kind. Yeah, we can't decide. No, we can't decide for her, Damasi. We can't decide for her. But one more year no mobayano, Abushafo ni nyankan dia, munya botre. Na dia Abushapa ni na di kan wo akire no. Momo mo solve no answer. Yes, Derek, ba me ba. Momo mo solve mo ayi na answer. Ma me akusua se wa so mo beye. Mo ma me akusua se we ntina mete ha. Nka that room ba dia. Ono dia no dia ma me akusua se wa. Exactly. I didn't know the ma me akusua se we ntina mete ha. Ah, ma me akusua se we yen ye kan mo mete ha. One more Ghana, no more. They bury a man.